پیام من دوی گلی بسلمانا دبو ظلام بیتن اگر ابیجن که ها تلصى رب العالمين او نجد جبل حديث ما خاندي تصيد لي نجد توبه نكر هل فانجل كيد هذا الكف برغبة اخو افجل كيد هترك نكر وخب ستارنا يخص اللي افك شها افجنها يا بداي بابا اللي تش ظلامنين انساسري فيجن كي نصيحت كان اگر نصيحتي چنا بتم تعداري افيجن كه هفد منع كتنج في حرام ياها إنسان بسلمان مسؤولة رجاء قيامات البرنبر رب العالمين سلفي عيالي وفيجن كال بل دستتوي وجاء تشد بيجي اگر افضل ما هب دستت خوب وفيجن كي بتون كتن في تكال يهدا وفي حرام يهدا شو معنى الظلامين يبو في ظلام هدمينيتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيتن إن الله يغار غيرت يلدف رب العالمين هي وإن المؤمن يغار إنسان إيمان دار جي غیرت گیریتن و غیرت الدف انسان ایماندار یا هی اگر دستاهی ایماندار بیتن ان المؤمن یغار انسان ایماندار وید یب غیرت بیتن و ان غیرت الله ان یأتی المؤمن ما حرم الله عليه غیرت رب العالمین بهندیا هنگی غیرت رب العالمین گیریتن وقتت بینیتن او عبدت ویدا یتوشی گناهت بن یتوشی حرامیت بن رب العالمين في عاجز بيتن إنسان بسلمان جي فيد قلناه عاجز بيتن أف قلنا هات عيالي ويبكتن شي غيري ويبكتن وقت بينيتن فيد في نخوش بيتن وفي عاجز بيتن سلفي قلناها أفا غيرتها سل محارمة رب العالمين يا هل وصل إنسان فيد سل عيالي خوي بغيرت بيتن غيرت إنسان بجريتن في كتشاها فيجن كهنبتن كتن نوفيتك يا هذا وقت غیرت وی بگیریتن او سحت کتا جن کوی کی کچاوی کی یک دی سحت کتا جن کوی کچاوی جی وقت او اوی کچاهیا به ستارات بتن اولوی میدان هد گیرینیتن صد الصده دهنده کبن دبر خودن کچاوی و جناوی لا شهوت و جنک و بدل پاق جنه خیر لا شهوت و خلق دی بسحت کتا هم خلقی نیاسین هر یک خود نیاسیتن کانه چه نو مجتمع مدى ضدة افروکه کس نینه یه بی آگه بیتن جوان توان تفکرتنا انجام دادن بین جن و ظلام دا سر مسئله شهواتا یه هی حتا شخیش که خونا بودیتن جدای که خونا بودیتن رساله بمفری که کابره که جحیله که گوتی از 19-20 ساله کم گوتی سیدا من پسیاره که های بس نو بین منو تبیتن اری دی گناه کار بم وقتی از جدای که خود بینم جل که دوی گلک بسر و بدن ناف مال دا از پی كأنما شهوة مدلفية نعوذ بالله جيت في درجة كري جحيل نوزده بالصالي جيت هند شهوة ويبرنبال دايكوي لفلفيتن دي اف دايكو هات شجلك بيتن بل في جنكو هاكاد مال دا بيتن جي افا اگر شهوة كركي جحيل البرنبال دايكيب لفلفيتن فا يا عالمي بيتن يا بياني بيتن دي شاو بيتن افکرو که چه تفکت وان مدرسه هدا وان حفلات هتی نکنن که چو کد نوک دا جنو ظلام نوک دا چوا اوید هده هزوان پیشکفتنه و علمی بیتن آن دی بری وانا هنده بیتن کانی چا دیوان رغبات تعبت رب العالمین جنسی دا بشری دی پیتر کن هر رکه که بیتن اگر تصیانش رب العالمین نبیتن امام علی خودش راضی بیتن دا غازی که تا خلکی ألا تستحيون ما هن شرمش خناكن ألا تغارون ما غيرت هوا ناقليتن هن شوات هلن جنكت هوا بچن ناف ظلمت عالم دستيكو بازار بينو بچن همجيت بيجنا هوا قلي بسلمان ما غيرت هوا ناقليتن هن شرمش رب العالمين ناكن هن شرم ناكن هم دست خو جنكت خو وكتت خو مكياج كان جلكت پارا دوی جلکت به سربت کتب خو حجاب شرعی بلوی جناهنینا و تدبی ناف ظلامت عالم دا طرینیا خاره ناف حفلات دا دست ظلام عالمت گریتن ما هن شرمش خنا کن هن غیرت کوا نا گریتن از نابجم همین ظلام ید به غیرت بوی نخید ظلامت ما هشتا بغیرت قبل ناکن جنکان بتا بردرگی به حجاب و به ستاره بله پا اوید به غیرت جی رب العالمین ما پارزیتن گلک مشنه هر یک خود نیاسیتن که کیا سر مال و عیالت خود قبیل کتن ویت کلیاهت کتن بلا پیدا چونه که بو نفس خوب کتن اوه نش غیرت و
شل مال دف بسلمانه و رب العالمين كو هم حصافيت كر بين نخير بيت إنسان هزك بو عيال خوب كتن. إمام علي قلت إنه لا خير في من لا يغار، شخير توي كسي دانين يغيرت دفن بيتن اف كسي هده توشي همي حرام يا بيتن اگر غيرت توي نگيرتن سر قناه رب العالمين وبرانبر نامي سوي إنسان غيرت نبيتن اف كسي هده قناه كامازن جهيته. هل وصى رب العالمين بجيتن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أبي حسكن فاحشة قلنا ناف خلق كده بلاف بن أبيت هالدنيا وبشتنجي القيامة تجي عذابك أليم يا دجوار بوان كسيتها يا هاي. أبيت كو عائلة خوب ستارة نايخنو ناف جحيلة عالم دا كتين وچنو نفسي كو بازارتين وچن أبيتها حجندت كان كو بستاري وفاحشة ناف خلق كده بلاف بيتن أف كسيتها دي توشي عقوبة رب العالمين بن.